Dan sekarang Alhamdulillah problem pun dah settle. Yeay! Okay, kita orang sebenarnya daripada Dr. N Skincare. So, sebenarnya mostly kita punya biggest penjualan dekat online platform lah. So, kita orang memang banyak menggunakan internet. Ya Allah, seriously teruk gila kan? Memang teruk gila bila kita orang pakai green screen. Bayangkan bila kita orang live, mulut tu tak sama synchronize dengan suara sebabkan isu wifi lagging. And kita orang pun planning lah macam nak tambah lagi wifi sebab kita dah pasang NB tu macam tinggi juga tau, tapi macam still tak cukup sebab kita kan ada 3 level kan. So kita orang live dekat setiap level, so setiap level menggunakan wifi yang sangat-sangat tinggi lah, tapi tak cukup. So kita orang macam nak tambah lagi. So kita orang macam buntu kan, tak tahu nak buat apa. So tiba-tiba macam kita mendapatkan khidmat daripada Rakfai. So Rakfai settlekan semua macam kita orang tinggal je, let go je. Macam betul kita macam wifi, sebab kita orang bila wifi lagi view drop. So bila view drop kita pun tak boleh nak buat sale sebab kita kan biggest platform dekat online. So sebab tu bila wifi lagi memang one of the biggest problem. Tapi lepas kita mendapatkan khidmat daripada Rakfai, like seriously sekarang macam ni wifi Memang sekarang kita orang punya wifi memang tak lagging at all. Okay, and then bila kita nak pakai green screen pun semua senang je. So tak ada rasa macam orang kata macam mulut tak sama dengan suara, tak ada. Isu-isu tu semua tak ada. Dan sales pun went well sebab kita jual produk skincare. Okay, produk skincare yang bantu untuk merawat masalah kulit lah. Dekat dalam building ni rasa macam setiap level ada live. Yes, and then bukan setiap level lah, macam setiap masa all the time we are using the wifi. Tapi bila ada masalah lagging tu yang jadi susah. Kadang-kadang kita ada lagi satu isu, bila I live kat bawah, orang atas tak boleh live sebab wifi tu memang very low sebelum kita menggunakan khidmat Rakfai lah. Tapi selepas menggunakan khidmat Rakfai, Syasha nak live kat bilik tu boleh, kita nak live kat bilik ni boleh, mana-mana pun semua boleh. So the wifi is very good lah kan maksudnya. Thank you tau Rakfai. Like seriously senangkan, mudahkan kerja kita kan. Memang sangat-sangat senang dan mudah. Dan sekarang Alhamdulillah problem pun dah settle. Yeay! Okay, so korang kalau siapa-siapa yang memerlukan khidmat wifi daripada abang-abang Rakfai kita, so korang jangan lupa rojak abang-abang Rakfai tau, sebab senang je, korang tinggal nak call, diorang datang, diorang akan tolong solvekan problem korang. Okay, so tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Call abang Rakfai.